Vaba aeg. Свободное время. Tere, minu nimi on Lea. Ma olen arst. Vabal ajal ma puhkan. Kuulan muusikat. Loen raamatuid. Mängin klaverit. Käin jõusaalis. Jooksen. Jalutan koeraga. Minu abikaasa nimi on Risto. Ta on elektrik. Vabal ajal ta mängib jalgpalli. Sõidab jalgrattaga. Mängib kitarri. Kohtub sõpradega. Istub arvuti taga. Meie lapse nimi on Kati. Ta õpib koolis. Vabal ajal ta käib trennis, ujumistrennis. Joonistab. Mängib arvutimänge. Tantsib. Vabal ajal me koos reisime. Vaatame filme. Mängime lauamänge. Matkame. Käime kinos. Käime teatris. Kordamine. Vabal ajal ma В свободное время я loen raamatuid. читаю книги, Kuulan muusikat. слушаю музыку, Puhkan. отдыхаю, Mängin klaverit. играю на фортепиано, Jooksen. бегаю, Jalutan koeraga. гуляю с собакой, Käin jõusaalis. Teen sporti. хожу в тренажерный зал или занимаюсь спортом. Занимаюсь спортом можно использовать, когда вы не хотите уточнять, каким именно видом спорта вы занимаетесь. Vabal ajal ta В свободное время он mängib kitarri. играет на гитаре, Kohtub sõpradega. встречается с друзьями, Istub arvuti taga. сидит в компьютере,
mängib jalgpalli, Играет в футбол. sõidab jalgrattaga, Катается на велосипеде. vabal ajal ta В свободное время она joonistab, рисует. mängib arvutimänge, Играет в компьютерные игры. tantsib, Танцует. käib trennis, ujumistrennis, Ходит на тренировку. Здесь можно уточнить, что на тренировку по плаванию. vabal ajal me koos В свободное время мы вместе käime kinos, ходим в кино, mängime lauamänge, играем в настольные игры. matkame, Ходим в поход. käime teatris, Ходим в театр. reisime, Путешествуем. vaatame filme, Смотрим фильмы. mida sina teed vabal ajal? kirjuta kommentaaridesse. А что ты делаешь в свободное время? Напиши в комментариях.